skinnya kayaknya dari maju. Oke, ini juga ada skin senjata. Boleh, ini apa nih? Koin untuk rename card. Skin-skinnya main yang wingman. Mana ya wingman? Skin wingman ada nggak sih? Oh, ini cuma satu pak wingmannya pak. Ya betul. Main di mana nih? Yuk di handphone lah, mobile. Halo bang, halo Evan, coba Evan Manik. Halo bro. Coba lihat dulu, cuma ada battle royale doang ya. Praktis. Nah yuk kita cobain game Apex Legend. Mencoba Apex Legend dari YouTube 1, Buya ada 2. Alhamdulillah. Jadi angka di sini tuh berubah ya gitu, nggak 22 aja. Angka di profil sini nih. Apex Legend. Aku pakai Bloodhound lah. Bloodhound. Skin dia bagus sih. DW 204 2411 2411. Apex Legend ada di App Store nggak bang? Nggak tahu deh, kurang tahu deh. Aku mainnya di ini, di Android. Kalau di App Store nggak tahu deh. Introducing your champion. Kurang tahu juga nih bro kalau di App Store. Cek aja dulu. Mana nih? Waduh. Mana nih? Nah, turunin di factory dong. Bagus ya, cuma masih beta, jadi belum sempurna nih gamenya nih. Bagus lah. Lah kok gini. Aduh, ada 3 orang di situ. Ada banyak di situ, kabur. Main-main diturunin di tengah jalan, di tengah. Lah. Ada musuh di belakang ada musuh. Mana pelurunya? Anda jadi dikasih peluru. Lo nge-lag. Astaga, nge-lag. Down. Mati aku reload, tombol reload gak bisa reload ini. Elstar ini. Reset. Ada reset ya. Ntar bro. Rata bro, satu spot bro. Jadi sulit begini. Kalau baru pertama main ada di ini aja.
nembak ini deh. Oke. Nah kan orang pakai shotgun ya. Ini apa ini? Halo? Reloading. Check your contact. Reloading. Reloading. Oke, kalau begitu maumu. Kita udah perang lagi ya. Taking fire. Firing. They got me. I'm down. 80 meter OTW. Scanning the area. Itu dia. Tadi bawah sini. Refresh lah. Lay low. Shots fired. No. Ya, cara ngelepas Gotta revive hop up gimana here. sih? Contact. Contact. Mundur dulu deh. Bantai bang, yoi. Baru pertama kali main soalnya. Enggak pertama kali sih, jarang main. Baru awal main lah istilahnya. Contact. Itu bro. Tuh. Waduh. Tembak bro. Bro gimana bro? Kalian lah bro. Dia cuma sendiri itu. Contact. Reloading. Kalah ini dia. Ini kalah ini. Reloading. Getting shot at. Tapi tadi perasaan ada komen. Anjir kaget gua. Suaranya gede banget. Apex Mobile Indonesia. Iya betul. Aku kecilin deh suaranya. Sorry. Kok aku cuma dapat 0 kill ya? Tadi nge-kill 1 loh. Gue juga main Apex tapi di PS4. Wih. Apex sempet main sih dulu. Di PS4 juga sama. Cuma dihapus karena mana sih sound setting? Master volume dikecilin ya. Udah ya. Kalau main di PS kayak ribet gitu pak. Ya gak sih, mendingan main di PC gak sih? Kalau main di PS kayak R2 L2 nya tuh ribet banget. Emang aimnya lebih enak sih kalau di gaskan lagi bang. Ya. Ayo. Mapnya kecil banget dah. Emang gitu ya? Nyobain tuh Apex cuma sekali 2 kali. Nah, itu ya karena lawannya susah apalagi ya kan. Bloodhound lagi deh. Enak nih pakai dia nih. Bloodhound Technology Tracker. Ini kalau nggak salah dia nih yang ini ya, yang teleport itu ya. Wraith. Sagoy. Masih beta ya, masih beta tes nih. Introducing your champion. Championnya Sagoy ya. Yuk. Mana nih? Turunin deh di mana aja deh. Bebas deh. Let's go this way.
Sini. Ya udah situ. Don't be frightened. Nggak ada orang. Barbar lagi bang. Ya nih diturunin di sini nih. Masya Allah. Shotgun bolt here. Apa nih? Shotgun bolt. Nggak perlu sih shotgun bolt. Dan ini deh. Dan beginian. Wingman. Enak sih wingman tuh. Kan nge-lag kan. Kalau sambil live streaming gini nih. Medkit here. Nge-lag. Dia kan bisa ngelut di sebelah mana gitu kan, nggak usah rumah yang sama gitu. Footprint. Loh. Footprint. Mana naik ini? Oh ini. Lah, kok turun? Oh naik. Let's go this Itu way. ya konsepnya. Belum ada medkit, belum ada apa lagi. Orang kan, bener kan, orang kan. There is an extended energy mag. Nggak kenok dong. Gue nge-lag apa gimana sih ini? Oh iya pak, nge-lag ini. Nge-lag nih. Reloading. Harusnya mati itu dari tadi. Ini nge-lag nih kayaknya nih. Nah kan, dari tadi lu ya. Weh, ada temannya. Anda belum tahu. Finishing nih. Harus finish nih. Aduh, temannya. Ya Anda. Tidak ada amonya, mantep, bagus. Tidak ada amonya. Reloading. Jarang-jarang kan ini. Oh, free 5. Nggak bisa, musuhnya masih gampang ya. Kalau di PS mah barbar banget nih. Atau di PC nih. Dapat sentinel pak. Pakai deh, coba deh. Coba ya, pakai ya. Sentinel. Nggak ada medkit lagi dah. I need help. Reloading. Ngendok gaming. Makanya aku juga kaget itu tadi ada begituan. Ambil nih. Anjir rata cu. Masih gampang soalnya musuhnya. Kalau udah susah baru. Malah nge-lag lagi kan. Zone-nya jauh sekali. Nggak ada medkit. Atau ya apa namanya, suntikan tuh namanya apa sih? Phasing. Saya bukan healer lagi kan. Bukan medik. Terus ini medik. Mainlah dapat armor. Kenapa ngambil energi ammo? Ini buat ini ntar. Kali dapat wingman gitu kan. Reloading. Alhamdulillah. Syringe. Apa tuh, gimana ngomongnya tuh? Variable zoom optics here. Ini kali 4 tuh. Kali 6 sniper. Snipernya pakai apa nih? Kali 8 udah bagus. Tidak perlu. Ayo. Pakai lagi bro, jangan pelit-pelit. Circle, oh circle, kamu jauh sekali.
ring ya. Akhirnya dapat medkit ya. Dari tadi lawan 3 orang. Bukan medkit sih, ini kayak bandage gitu deh. Kalau medkit ada lagi beda. Nah, kan ngelek kan gitu-gitu kan. Ini medkit nih. Medkit here. Tuh kan. Going to phase. Tiba-tiba di sini bisa ngelek gitu. Apa ini? Phoenix kit nih bagus nih. Phoenix kit here. Buang aja dulu dah. Phoenix kit bisa nambahin dua-duanya deh kalau nggak salah deh. Reloading. Shield battery. Extended heavy mag here. Shield battery. Coba kalau di Apex ada mobil. Iya, di Apex ada mobil sih. Itu jadi ya. Extended heavy mag here. Phasing. Nyerosot aja terus bang, kagak jalan-jalan ini. Nyerosot aja. Kalau nggak ditekan lompat nyerosot terus deh. Kalau turunan. Sosokan lu, sosokan, begayaan. Footprint nih. Footprint. Going to phase. I activated the totem. Oh, ada kelas-kelas areanya. Areanya tuh ada kelas-kelasnya. Jadi di sini Shield battery here. apa ya, lagi mabar merdeka point blank. Saya tidak akan benarkan. Marking our surroundings. Ah. Mana? Reloading. Temennya kenok. Di atas nih ya. Lama di atas pak, ini pak. Reloading. Di atas persis. Cacat. Awas. Mau gocek-gocekan lu. Nok lu. Reloading. Temanin nih. Aduh, shieldnya pak. Taking a moment to recharge my shield. Kanan nih, dari kanan nih turun nih. Phasing. Ya ini. Reloading. Extended light And- mag here. Scanning the area. Di atas kan, bener kan? Tanker dia pak. Allahu Akbar. Allah. Sok-sokan pakai sniper lari, bodoh amat. Bodoh amat lari. Mau ngejar sini ngejar. Sniper stock here. Bodoh amat lari gue mah. Agak bisa ini cuma sendiri, di atas banyak banget ini. Ulti dulu kali ya. Kan. Hei kawan, Anda tidak bantu gitu. Knockdown shield here. I'm taking fire. Tembakin kan gue dari atas, ya Allah. Tolong, hei. Tolong. Going to phase. Contact. Tolong. Reloading. Dia nggak nyadar loh ada di Contact. sini loh. Tolong, hei. Sini nih males ya nih. I have a feeling. Cuma berdua lagi ya kan, yang satu lagi sebiji lagi tuh kemana tuh? Oh enggak, udah berdua di situ deh. Contact. Contact. Reloading.
Help temen. Emang. Namanya random, namanya juga random ya kan. Pasti begini. Resiko main random. Yoi. Contact. Another squad's at contact. Reloading. Enemy down. Di belakang juga ada nih. Phasing. Ribet nih circle udah di sini nih. Musuh yang di depan nggak mati-mati tuh. Nih bro, sini bro, bantu bro, mau mati bro, ya Allah. 1 second. We got this. Mati ya? Iya kan? Cacat, teman cacat, dia malah ini loh. Dia malah teleport nih loh, malah ulti. Contact. Dia malah ulti ke sini loh. Astaga. Malah buka portal di situ. Going to phase. Aduh, iya. Jago nih orang nih. Dari atas bro. Atas ada lagi tuh. Contact. Respawn kalau nggak salah ini dia nih. Ada nih tempat respawn. Stock here. Aduh, kena sonar detected. Skillnya apa sih ini? Silent. Watch yourself. There's another extended light mag here. Reloading. Kenok aja lo sama dia lo. Jago nih orang. Nah, ini apa ini? Ulti gitu. Shotgun bolt here. Variable zoom optics here. Kayaknya ulti. Medkit here. Aduh, ada lagi pak. Tuh. Musuhnya banyak bener. Iya dong. Ini udah circle mau kecil ini. Masih ada 6 squad. Udahlah. Itu nggak diambil itu. Oh, namanya circle. Namanya ring, bukan circle. Phasing. Enak sih kalau bisa lari kenceng begini nih. Move to beacon. Apalagi tadi udah dapat armor ungu kan paling kuat tuh. Aduh, di kanannya ada orang lagi. Shot at. Jago nih orang sumpah. Kananmu ada orang bang. Matilah udah dia. Going to phase. Soalnya kalau dia Sagoy kayak familiar banget ya sih namanya. Kirinya ada lagi nih. Tuh kan. Kirimu Tuh. Ya Allah. Stiker apa tuh? Stiker ya Free Fire tuh kayaknya tuh. Yang kemarin tuh, event kemarin. Aduh. Susah sih dia sih ini. Harus sama yang robot ini nih. Lempar granat minimal atau enggak yang suriken itu tuh. Apa itu namanya tuh? Yo bro, bisa bro. Jadi champion itu kiri. Itu di batu ada loh. Tuh. Recoilnya sih emang kadang nggak ketolong ya. Ya udah sih. Susah ini. Dah, apa. Hashtag berapa ini? Hashtag 3.
Nggak apa-apa juga sih. Nggak nemu-nemu nih wingman-nya nih. Udah ada ranked kah belum sih? Belum ada ranked mah. Ntar level 8. Ini number of revive. Buat apa lagi tuh? Lihat pingnya aja 400 loh. The legend baru kau ini. Lifeline. Ini medic nih. Pakai ini aja ya. Udah pakai ini deh. Bangalore yang ngeluarin smoke gitu ya, kalau nggak salah. Coba deh pakai ini deh. Main lagi ya, sekali lagi deh. Sekali atau 2 kali lagi deh. Lama-lama main beginian. Sebenarnya kalau main sama temen sih seru sih. Seru banget nih, apalagi trio dia kan. Oke, pilih legend dulu. Oke, Wraith. Lari cepat sama ini ya, dia ya. Sama apa namanya? This is your champion. This is your champion. Let's go over here. Oke, factory lagi nih. Fuel depot. Let's go this way. Let's relocate Let's go here. this way. Let's relocate here. Let's go over here. Oh, look. Oh. Let's go this way. Let's relocate. Oh, look. Mau barbar. Someone wandered into our Oke, safe Capital space. City. Oh, look. Let's relocate here. 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 Let's go this way. Oh, look. Someone wandered into our... Oh, look. Someone wandered into our safe space. Sniper stock here. Gotta hop up here. Evo shield here. Dapat granat. Mana senjata nih? Kok nggak ada senjata? Ini L-Star, boleh lah. Up here. Nah, Medkit here if you need one. dah. Taking fire. Set. Sabar dulu bro, jangan perang dulu bro. They're shooting at me. Loh, ini orang dari tadi. Phoenix kit Ini here. orang. Jangan bodohnya dilihat dulu ini orang apa Oh, kagak. look. Someone wandered into our safe space. Fire. I'm down. Lihat kan betapa tidak bisa mainnya. Down dia nih. Shotgun bolt here. Make contact. Knock, tiba-tiba knock. Reloading. Moving here. Enemy taken out. Reloading. Let's go over here. Eliminate. Let's go over here. Let's go over here. Shotgun Oh, bolt look. here.
Oh look, someone wandered into our safe space. Oh look, someone. Weh, armornya kuat wandered into our sekali. safe space. Bagus juga armor dia. Reloading. Nggak kenok loh. It's firing. Akhirnya down juga. Saya juga down dari belakang. Someone wandered into our safe space. Reloading. Tolong sini bro. Shot at. Let's go this way. Tuh. Reloading. Killed one. That's one step closer. Reloading. Oh, dia punya drone loh. Nggak ada wallbang di sini. Di sini nggak ada wallbang bro. Kanan dulu bro. Reloading. Bro masuk bro. Wah ini sih sampai mati sih, gila sih. Awas. Ini bagus. Pintar juga lo bro. Apaan sih? Nggak ada niatan mau ngambilin kartu gitu bro. Ambil bro kartunya bro. Lah kan. Dia ambil kartu temennya loh. Udah mati lu bro. Tembak bro. Ya dia ungu. Armor ungu dong.